Hello Sophie ulenau te ho masan eche ka channel hin ve a viewer so zo se na bon chawin ni khupa dunia hin independence special adingin thusim khat na sem kinaitin tuni hin ke jong ka dam mo themin hi chan voice record jong hi hoi zo lo de ni jong la dunia thusim sim diu jong hi ngai lu na nei ta in a chai na chan nei na vet pi un lang subscribe bor nai lo hon lung set ta ka channel he subscribe nei hin bol pi ki divin amasan kang tau kine dunia thusim sei di wele British historical drama film khadahin Victoria and Abdul kiti khati in a sim di hin video to innovate kop di he echi thusim hi British den India gam ana pu laiwa ana su hin thusim ta ta hi zin a chai na chan na ve wen lang 1887 kum cha hin kum som nga au pa Queen Victoria vai hom lai cha hin Ichelaya chu India hi British lengam vai hom na noya aum lai cha hin Queen Victoria lengnu vai hom na kum som ni lenga alhin kipa pina kin gun aman na diwa hin India Muslim mi ni hi aleng da on England a lengnu kipa thilpi pidin ana solve na hi ichi chu India khut su sana suma ki sim mohor khat hi a hi ichi thilpi chu lengnu kina cha kapi hana api chai chai hon le India gama hong ki le pai kin handing ti thu pi hi ichi sana sum hi India mi hon British de zana vet sana na piu hi Abdul Karim ki tipa hi khangdong cha hin India Muslim mi hin Muslim in sunga kun ping do hi ama hin Urdu paw athoin police station a jail clerk a na tong hi iti chun mi homin aji lut pen hin governor pan a office a hin koin governor pa chun England a Queen Victoria thilpi gapiding a chidinga mi hin holdin a sei pi na hi Abdul Karim hi million ta hin misang ta hin midang a hol sang in ama zo chu hi china tong de chan akipido tan hi iji chun England a din asol ta win hi governor pan jong ichi apuile diu major pa ko machun agatha in he achun Muhammad kiti India mi khat minim khat jong hi aki thopi din asol thau in hi iti chun kong in nei achun British gama England a lengnu koma din achi hon tan hi alhun hon chun ichi lengnu na pales ana tong ho zo se ko machun introduce a bolun lengnu thilpi api ding dan hon jong a hilun hi alam hil hon pa major bige kiti pa chun lengnu mai chu na vet hon lo hil ding hi tin khauta in a hil chai na hi zan hin aloi pa Muhammad chun gam hi chana hi ji thil niaw cha tha mai mai a achi chu lungnu modan a sei na hi langkhana karim in wang a khut ta in lengnu thilpi pi thei ding chu agi pa le zeng in hi iti chun leng in pi a chun su ho chun lengnu chu ichikin gun adi chun a hoina thei pen in a semun a hi chomkhat zo hin karim le Muhammad jong leng in pi adin ahung hlon ta na hi iti chun leng in pi mong mong a lut na ding von avon pi on leng in pi a pui ta win hi ich in vekol pa chun lengnu koma zan nei ta athil pi pi ding dan avel velin a hil kinin hi iti chun lengnu ahung tan mi zo si chun lengnu mai chu koiman ave po in hi lengnu chu atona atautan ani eding ahin lui pi taw in hi lengnun ani pat in adang ho zo si jong ani eding ahin lui pi un ane su taw in hi iti chun mohor pi phat ahung hitan hiji chun Henry kitipa insung bekol pa chun Karim te ni chu lengnu thilpi pi han ting le lengnu mai avet han lo din ahil phakin in hi Abdul Karim le Muhammad in thilpi pi pe han chun lengnu chu ai mu in hiji chun ichi thilpi chu thupi lo ta in asu pi na hi Karim chun lengnu mai chu avet nung ten ten jeng in athilpi zo chun lengnu mai chu ave in aga anu in hi lengnun jong ahin ve in Karim chu hoita in ave changmel in hi ajing in hi chi muhol thu asei naw hin lengnu in ichi thilpi hin choi pa Karim chu apa chale in hi major pa chun Karim te ni chu India akile sa paiding in sakol garia ana tha do gut lai hin lengnu thu pi dung zui in Karim te ni hin lengnu ne ding ahin tha pi hon ding hi tin ale pui ki thaw in hi lengnu ne ding ahung tha hon hin Karim in lengnu keng chu kinew sa ta in azana na chaw min hi athil bol chun lengnu alung thlai sa le in hi ahin la major pa chun athil bol om chan ji chun
karim chu vo ding agon hi ahin la leng nun echikin gon ki chai to ka echi india mi te ni hin kane le cha ding esim pi han ding a hi ati zata na hi karim chu leng nu ne le cha ve tu pi din leng nu ko ma sa tawin muhammad wang chu kot maya chun kot nga din adin sa tawin hi in sunga chun leng nun lekha thot poimo ho thot do ding aji jinglai hin karim hin amazon thilji apang a hi chu asai pin chele ain ko te ho jong carpet sim a kiwa a hiu asai pin hi leng in pi adia carpet ho jong asim ji a hi dan ho jong asai pin hi athe sei le idea share abor ho ji chun leng nu chu alung thlai hle tan leng nu le karim hi ni thum ki jom selin akiwa mon tan hi Shahjahan in azinu angai lut vet sa na a an sa pi Taj Mahal thu ho leng nu chu asai pi in chu jong le pikok leng mun ki ti jong chu British sepai hon an su si dan ho jong asai pi na hi iti chun karim le leng nu chu ahum ki wap jing hon tan Balmoral estate ki ti jong agavil honi na hi ichi achun karim le Muhammad chu namphu a Scottish gam wona akivon sa na hi leng nu chu ki pa le jing tan ani ni in a hin kuman anum chum le jing tan hi iti chon aban ban in leng nu in jong karim a konin urdu paw jilding anum le tan karim in jong urdu paw thot di dan le ji ding dan ho a hilin leng nu in sung mi te chun urdu paw azil chu adei hi be on hi leng nu chapa alin pen pa chun anun urdu azil chu adei mo na thu asein obung alam kai pen ki hi a nang in urdu paw zil hi adi poi ati na hi ahin la anun iti chapa thu sei ho chu anung sunin glaser seal ki ti mun khat hin karim se aki pui in achi do ta na hi ichimuna chun leng nu in ahin khuman again thei dan hole ajipa alangai dan ho karim chu asai pi na hi abdul karim in jong leng nu chu azo chan in alamuni na hi leng nun karim chu ato namun akai sang sa in urdu paule koran lekha bu thu hoita hildi na thu pi na hi leng nu chun karim chu florence kopia ki hui tha in jong apuin aloi pa muhammad chu asu pa ding in jong apan sai na hi train chung ato na hin karim in emergency brake chu ahin lui khan train chu aki kham ta na hi karim jong athil bol khil ngai dam thum din leng nu ko ma achin ahin la leng nu chun hi khat hi ama lim jaw na khat ahin pe na hi ichi su karim in jong ahin ko a hoita a aki chin jing ding in aki te min hi karim in leng nu chu india ki vai hom dan le thil dan ho zo si jong asai pi ji na hi zan khat hi party anei zo hin karim in leng nu chu lam pi ding in atim in nang hi kahin ko adia poimo pen na hi ati na hi leng nun hi che za chun aki pa le jeng na hi ahin la leng nun karim hi jinei sa hi ti he do hin india a anung che a jinu jong england a hin puidin asai pi na hi iti chun karim in azinu le azinu nu chu england a leng in pi a leng nu ko ma dingin ahin puita na hi azil nu le anu chun muslim ki von na ngai burga ki ti von vom jing chu aki von honi na hi hichun leng nu in karim ko ma azinu chu hichivon aki khu zawlo a amu theina di na thu mi na hi karim jong anu min leng nu angsunga azinu chu ahin pu in avet sa ta na hi leng nu chun india muslim ho nam von ho le in le lo thil ho ki je dan ho chu adei le jeng in leng in pi sung lim ki koina room chu hichijem ho chun ajem su ke na hi hichi room a hi india milin milal ho lim tampi jong aki koyu na hi zan ahin karim in leng nu vet din ancient persia te drama khat athopi na hi leng nu chu alung thlai ma jing in achapa lin pen akoma to sa ji pa to na ki sana karim ji nu chu ato sa ta na hi leng nun karim chu acha bang angai lu ta asin jing chu achapa lin pen pa le ain sung mi dang ho chun alung thlai pi pu in karim hi india ale sol ki ding angai tu jing ta wi na hi iji chun ain sung mi te chun karim hi india rebellion 1857 a panla mi khat hi tin a hi ta wi na hi iji chun leng nu jong alung hang in karim chu india gama anung sol ta na hi karim in leng nu koma thudi lo a hi anaw chu ngai dam athu min a hin la leng nun nakile ding a hi ati pi ta na hi leng nu chu kipa theilo in om tan karim anung sol ho chu agel in alung nom mo ta in om ta na hi hiji chun zanoya karim chu aga ki mu pi ta na hi karim chu amolo le
adi na ho zo si a he chinin a hin la achapa le a in sungmi te lunglai lo je a lengnun zong ananung sol zo a hi iji chun lengnun zong karim chu England a den a hin khoveng tu ba pangdingin athum ta na hi chutia a kheu jing hon lai hin lengnu in karim hi adam mona je a cha nei theilo hi zong a hedo ta na hi hiji chun doctor pa chu karim dam mona ho ve hladingin thu opitan hi doctor pan karim le azinu chu hoi ta in ave tha in karim hi mi him hi na a achanei theina ding lampi umlo na nei a hi amudo tan lengnun zong phata a azendingin doctor pa cha thupi kinin a hi alangkhana leng in pi in kun hon karim hi leng in sunga kun no do ding tin lengnu koma seijing un hi lengnu le karim ki ngai lu na hin leng in sungmi ho adin lungnat umta asu do ta na hi karim in sungdin mun le anung sang thu ho khulun ahin karim hi mi vai cha le mi phata te hi veti amudo un hi lengnu chapa lin pen pa jong chu alung kim mama tapun hi ji chun karim je in lengnu le in sungmi te ho chu aki boizing tawin hi hiji chun leng in pi na tong ho le lengnu dia na tong lam kai lin ho zo sin jong ana to nawa kon a hai ta divin lengnu thu apetawin hi aji chu lengnu in karim chu leng in pia in sungmi a la lu ding agun je hi hichi thu aza phan in lengnu in leng in sung na tong zo se a khom so ke in apan mun ho akon hainum jo se ungdo un ati na hin la koiman adon but tapun hi ji chun karim hi leng in pia leng nu ban ta alin pen dia katun ding hi atitan hi athu sei cha in leng nu jong a in dan sung langa din a chi na hi le atha hlasam in thonglaya chun alu den ta na hi alangkhan a abdul karim aloi pa muhammad adam mo thu jong ahung sei pi kinun ahin la deibanga ave kol thailo ji un aloi pa muhammad chu ahana thla in athipai ta na hi aloi pa thi zo hin lengnun karim hi india a akile ta din azol kin in hi aji chumi dang zo si hin karim umdi adeilo ngen a hi vin ama dinga thilti zat ta hung su do dinga uma a hi ahin la karim inwang athi ni le ya pia aven bidin akile nom pu na hi phat hung chi chi in lengnu hi ahung dam mo tan dam do zo talo din ta na hi hi chun lengnu in jong ka hai pet a ka hin hu thei lai hin nagam lama kile tan aji chu ke thileng mi ho zo si hin nang hi gen thei ta na hin bol diu hi atin hi ahin la karim wang anum pun na thi chan a ka pi jing ding a hi atin hi 1901 in lengnu victoria zong athitan achapa berti kitipa itwat 7 kitipa chun lengmun ahin lu tan karim le ain sungmi te chu india ale sol tan hi chukeu hilo in lengnun anapi thille lo nei le go zo si jong ahal ha pi in lengnun athupi akitip na lekha kiji na zo si jong ahal han wang phat ta in karim jinu chun lengnun anapi ichi hi lengnu lim na chu ana sel do manin hi karim jong india ahong kile kitan ain kho aban zo si india gama amang tan hi india ahong kile kalkumgi zo 1909 in abdul karim jong alaihin kho anabei tan hi athi masang in queen victoria statue ki sima akitun namun taj mahal ko machun lengnu he jingnan agavilin lengnu statue kengbul chu ngailu na le zana pum in achok min hi dunia dingin tsim chu hi chan chu in tin tusim hi neina ser pe ki divin jong ka hin tim kine na bon chawin umno man lang mong pha